ka election banjit yaki nong thawan ki bathamai saka yeng dorbar ka ban riu pungut ki nong mikmat jong ka yeng dorbar thawan ka Jylla Meghalaya kam snem shu bat menta satang kumba arbnai tam haswa ba election commission of India kan penbana ya ka tarik jong ka jingpenlong election bat ban yo lum jingtip ru ba ka tanat election jong ka Jylla ka la pentulun yaki kam ka jong ka ban penrung kerteng ya ki tu ki ba ompat yo lat ban tap vote kan thup ru yaki nong tap vote ki bang shukan jo khat pras nam ka bolong kertas nam ka ba ka riti sinshar ka aya ka hok ya man lau nong shong snong ka ri India ba kin yo lat ban ya ka ipikan haka jingyo lum kubor jong Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar la yo jingtep bana ki samla ki bidang syukun jo khat pras nem ki ba penrung kerteng yela die ban yo ya ka ipik kiduna ba haka ba la khain ba kidang don tang kumba arpho persen nak sispa ki bidang dep ban penithu yela die sak election commission ban shai halor ka ne ka phangka kanhun kala yo bani kran ba chief electoral officer CEO ka Jylla uba Frederick Roy kharkungor ban kham shai halor ka ne ka jingtep ka bala yo lum ban ula pan shai ba ka jingkhang internet haka por ba ki mi ki kanrum kanram dangshen hapoh kanong ba Shillong ka dei ka wei na daw kwah bantip halo kani ka enrollment kumang sutu kat kum census ka ba ki khna ki blakot se khat pas nem ki la poilang kat ba ka jing register pada ka poi kumba arpo jat ki daw ki kumulong menta ni layak ya kini ka IP retribution on the basis of the census data therefore census data ka projected population gede lai damat kaya kentup 0 to 18 dulu ke, mereka ba tap vote, belum eligible ban tap vote kita tang 18 plus. Te pina nujor ya pina pe je IP ratio elector to the population total population ka IP ratio jungi kare 63%. Damat kalau very healthy compared to the long pina pe je number of people who are enrolled compared to the projected population. Te ngiran kum ka draft roll bala publish aga 9 November but she copied all I political parties to ski kani ka EP ratio jungi I mean kani ki enroll population jungi kade kumba 8,60,000 tam 21 lakhs 11,000 plus against a projected population of 33 lakhs te 8,60,000 against lakh kalau quite healthy pinna khenya ga EP ratio te ये का गैप रहे जो कि 18-19 और kadon kata projected gap यहाँ पंचायत भी पकड़ने के लिए का projected gap that means करने के लिए लंबा formula ते करने का projected gap of 1 lakh plus kadon इंद्रे मिंता इलाज डांग ये करने का program of enrollment ते so far इलायो एक form 6 I mean baru की form kelum baru 6 7 8 9 ये umur 10,000 di form 10,000 tam nagi yang 10,000 tam ki form 6 ki bede gitu ki bede bentuk peteng ini enrollment ni lah ya arpo arhajar tam but berkatu ke review ni nile mencinteo but pada gini ki ba enroll ki bon ki ba enroll online nagi arpo arhajar almost 80% ki ba enroll online gratis bi ba ki por ki ba kadon ga Andres punya Shillong, te jadi background gini Andres Shillong te kadon ga disruption ha ka internet ru community te kumangau mane kibon ki form ki online form te let's say menta ba kalalong angkene ga normalcy kalawan phai te in sayo ye ki data of the online enrollment ru because nang arpo arjaru ki enroll through online kiri maximum because 18 plus te kiri gitu kiba long comfortable with technology te kiju long kiju open but enroll online lengba ke NVSP to website pengidan lengba ke Garuda app jom ki BLO because ki BLO kilaban penrung online ye ki keteng thmai but lengba ke voter helpline app te menta ba kala long bagani ke internet kala ya biang banang jo ko poru ka normalcy kalawan ingat bagi ki numbers ki kila mengenai review shubo by the end of this week or beginning of next week nanti ki numbers kila kio pada kata ru ngaladon ngelapenong meeting bagi political parties mencinteo pada itu meeting bagi political parties tu ngilapeni yaki enrollment status pengidon mat ngilai kentur yaki ba begini snok tilang bat kini kentu bat kini penslor yaki kena samla
ki belong eligible begin one chakmat begin shimigi form 6 begin gitap kerteng padang kat kataru ngila le ga sweep awareness kumagyo a systematic voter electoral participation program panila is not tilang but ki sweep partners affair kidan ki FM stations ki bala le jaman ki areas ki belong low enrollment areas but kila don ki mobile studios junki but kila ya where ki kena samla ki belong eligible begin etap kerteng but itu ki campaign ru asmo kumba sanspatam ki kerteng kilawan rum but engkat ru ni don ki ELC lang lani ki electoral literacy clubs ki ki youth organizations ki try apreng jing samla but kineru kilale chiki school campus prepare but kilai aware but kilai tentu ki kena ki ban sadap kapra begin one chakmat begin enroll but hakas mencisngi life tarik ru ngala don go detailed review meeting bagi DC but muka review yak electoral preparedness rakta ka meeting ru koi ka agenda ka kongsan ka bangila ye kren ka dishpang ka enrollment e limba kini ki measures kani ka restoration of the internet tabre limba ka kani ka jingya le awareness limba kini ki sweep partners ha kini low enrollment areas limba kani ka jingtrilang but kini ki youth organizations but ka review meeting but ki DC ingat ba kini ki figures kin come to show but in the report next time na try kini ki number of form 6 ki long ki ba saya enroll na try in sayo figure ka ba long at least 50% of that gap kan kita di kajing thu jungi but kajing comment jungi ru hatu ka dei tang na kadaw ka jing thut internet ne dei ka daw ka jing her ka san ma sima thrai ba kini samla ru ki kham arta ten man pulung lia naliang jong ki samla ki ban pendung kerteng tengah try kamnon jing athatien because in the page shwa jong summary revision ru arpoi lak tam gila ngadon kum arpoi 21,11,000 against a population of 33 lakhs te gani hi kalapani ba gani ga kering EP ratio jungi kalau quite healthy manong even begin compare with states ru te ndai ingat ba kini kisngi ki bashkamat kini benai bashkamat mentale belajan ke election nanti ki bon ki kena kin sawan shkamat kin bentek perteng because kani ka jing tep perteng kamne tang nam ta begin participate apo election ndai ki don kam ye ki epic card nam ta ki bon ki jing don kamru kin the travel ni kin ko ban room admission ki institutions ki beron shabar but numta ki play bank account ke passport te ki don kam ya ka epic card tim kumanong numta ke por world cup mo epic world cup berhak te dengan mungkin seperti ko ke campaign ko you don't need yellow card, you don't need red card, you need epic card te kata mereka long pinodon ke epic card tu kata kalau ngejing pencisha te ke epic card ko mengi tip kedai ru kedak kasien bapidai u nong snong jong Jylla but it's a proof that you are an Indian citizen te kajingdon kam bandung perteng kamde tanam ta bapinde te vote at sing election but mereka kadon kamru every citizen undon ya kan epic card because kalau kedak kasien di citizen jong negeri